University Teachers Association of Ghana, UTAG, and Swakasetia, National Anti-Illegal Mining Operations Secretariat here. Nipa bi yes what one second can woman ojidi say a certificate note wo mrahye bi dwani edi church bi Ebenezer Kwakuado no wakasa etia. University Teachers Association of Ghana, UTAG, akasetia omanfo a womo koto share eye NAIMOS eni womo etim so ewo hwidim womo ekra de si ya womanfo bi esusu se mrahye wo esutifi north Ebenezer Kwakuado ehye mrantewa bi echi senka omanfo a womo nam kweti kwan so ekotu egudu a womo achi omo no na safo yi womo hwese womo ebeja womo kira sana montue eyade a emo akra ewe bibimam womo to aso se kobane sa na ma omanfo eni gidie ewo man no emremu womo de atodwa se ho behia pa se womo pe ankranfo bi na womo yemu enhwehwemu de mu da ho fan efa to a womo to hye woni so no na bebi emra no eda no womo mfanto na mfa na nkobane se obi esuro anase obi ekoye obi emwa womo de ato mrahye enim ene amanyofo enim se womo entwe omo emfi niema hodo bi mu a ekotia eye oman no emra na womo entu anamo a ekire se womo eya kandifo na omanfo nso ensue bi UTAG de atodwa se ne omanfo enim womo no womo bekosoa aye campaign de etia eye galamsey ewa kwan ahodo nina so